jing bamla ka jing ban poi ha ka number ka bangi ngi kimin gentles ka dina marba ki pai ba juga gentles kimio ya ka juk kala banjit ka mayo ki pai ba po khasils gentles ka jing penon kam daga bor ka jing berngem bersep jubor ka khlang pala bon ki constituency ki baki beri ki sha berngem but ka jing berngem ka jing penting. Small example GVP kan ba so yeng yo tu rong ba sang berim dengan arwah hampir lagi lepas dari bagi kan use muscle power sebab the job kan you sit ha dengan orang ki use muscle power no we respect the mandate why we should blame each other you have to respect the mandate to people hakasil ki job kan you sit ni kalau mau use muscle power dengan job khalai ko use muscle power that's wrong and kum gunu ksale min bro sime to accept man dengan kami ati aso don bag baga jing trebah di district admission like tamu pili kami sama pun tu. Dan kalau aku ni yang berbeza dengan ni election MBC, makanya yang aku beli ke district admission berarti, maka election conduct very well kayak yang nanti. Waktu kumju upai bab pili ruan board berom kanu. Kalau mulai klaim dah aku beli kerpang dengan dengan ke jantin district kalau, aku support untuk kalangan di MBC nak yang jantin tujuan. Awak yang berdaya berkasih lo, we respect the mandate of people mo. Kila ayah duk sahut ni. Tapi jika ni kabah namar ba, ada ni nujori, hak last election MP. Orang baik, KVP kalau asal berok, arpundai sit na, kasih handai mentara yo setakan yo. It's we are improving very much. Tak berdaya lenjang tehis BUI kalau ni lah improve baik, more than 50-60%. Kata yang dengan cuma, aku beli di Taibak jom nong jantai belajar di parti ini, gelaput dengan fake conference on NPP. Aku beda berkasih lo, ni aku beli nama MP lah rem berok aku dah rem kut mental, ayo aduk sahabat ke UDP San, BNR, berinspirasi nong kata. It's very much improve as MD government. Hakata pinyo iba nila improve. Mara last election MP, ke VP kayo sanlat niyo pro monumala. Mentah kayak setengah layaknya boy, more or less in the 36 commission, we are very much improved in terms of votes ya. Mentah kan yang MBC kayak lain layaknya boy, ke MPP kayak Arlak Prabowo tam is different 85,000. Kelas ke different layak tam. But we are really improving as a MP party and as MD right now. I hear laki from 5,70,000 to 3,71 is drastically reduced in just in a span of 9-8 months. By 28, maybe to reduce 80%, we never know. And we are working towards that. Maka election ni kamu self power kamu tuan. Baik bak kiwan third vote, ia vote boborom lagi.